салом бинандагони азиз, закӣ ва ҳушманди телевизиони Баҳористонӣ. Барномаи «Биёед бигӯем» аст ва тасмим аст, ки дар ин барнома вобаста ба таваҷҷӯҳи насли наврасу ҷавон ба китобҳои электронӣ ва чопӣ суҳбат карда бошем. Бо иродату садоқатмандӣ имрӯз дар студия моро ҳамроҳӣ мекунанд Ҳусейн Маҳмудзода, сармутахассиси маркази таҳия нашр ва муомилоти китобҳои дарсии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамзамон Мағфират Қаҳорова, корманди Китобхонаи Миллии Тоҷикистон, инчунин Нилуфар Валиева, муовини сардори шуъбаи автоматикунонии раванди китобдории иттилоотии Китобхонаи Миллии Тоҷикистон ва Туи Нуралиева, корманди Маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти иловагии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон як зумра наврасоне, ки дар Маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти иловагии назди Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон донишомӯзӣ мекунанд, дар маҳфилҳо шомил ҳастанд. Бинандагони азиз ва ҳозирини арҷуманд, ба мову шумо маълум аст, ки то замони истиқлолият ба даст овардан мо дастрасӣ доштем ба китобҳои чопӣ, ба мутолиа мекардем китобҳоро, он китобҳое ки чоп мешаванд дар даст гирифта мутолиа мекардем. Бо мурури вақту замон ва талаботи имрӯз хушбахтона мо ҳам дар даст китобҳои электрониро мегирем, мутолиа мекунем, ҳам китобҳои дарсиро. Мехостем вобаста ба ин шумо бигӯед, ки имрӯз таваҷҷӯҳ чӣ гуна аст. мавзӯе ки мавриди зеҳни шумо қарор медиҳем, мехостем ки аз чорсӯи он суҳбат кунед. Зиёдтар ба кадом намуди китобҳо муроҷиатҳо аст? Умуман насли имрӯзи мо зиёдтар аз кадом китобҳо истифода мекунанд? Китобҳои чопӣ ё ки электронӣ? Марҳамат. ман ҳамчун сармутахассиси шуъбаи тарзи ҳаёти солими Маркази таҳсилоти иловагии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф, аз нигоҳи ман ҳамчун пештара китобҳои чопӣ зиёд буданд. ҳозира замона бештар китобҳои электроникиро хонандагон ё донишҷӯён истифода мебаранд. аз нигоҳи ман китоби чопӣ бештар ба хонандагон нағзтар буд, ки онҳо китобҳоро аз худ мекарданд. ба воситаи китобҳо бисёр масъалаҳо ва бисёр корҳои худро ба воситаи саволҷавоб байни ҳамдигар аз худ мекарданд ва вобаста ба китоби хондагишон аз устодони худ, аз омӯзгорони худ маълумот мепурсиданд. ва ҳозира замона бисёр хонандагон ва донишҷӯён аз китобҳои электронӣ истифода мебаранд. китобҳои электронӣ ба фикри ман ҳам фоида доранд, ҳам залар, чунки агар бештар китобҳои электрониро хонандагон истифода баранд, метавонанд ки онҳо аз ҳисоби рӯҳонӣ, ҷисмонӣ монда шаванд. мисол мегирем, ки вақте ки хонанда бисёр телефонро барои дархост, барои маълумоти даркории худ истифода мебарад ва мебинад, ки дар он мавзӯи ҳамун мавзӯъ дархост мувофиқ аст, валекин вай бештар истифода мебарад телефонҳои мобилӣ, вай монда мешавад, чунки вай асабшо монда мекунад, хаста мешавад. барои ҳамин аз нигоҳи ман китобҳои чопиро хай бештар истифода баранд нағзтар аст, чунки китоби чопӣ аз давраҳои пеш мо ҳамчун талаба бештарам китобҳои чопиро истифода мебурдем. Бале, шумо дар замоне ки масалан ба воя расидед, наврас будед, ҷавон будед, китобҳои чопӣ истифода мекардед. ҳамаи ҳамон китобҳое ки дархост мекардед ба шумо дастрас буд ҳамон замон? ба фикри ман китобҳое ки пеш мо истифода мебурдем камтар дастрас мешуданд, чунки ҳозира замона ба воситаи телефонҳои мобилӣ, ба воситаи электронӣ, ба воситаи сайтҳо онҳоро зада тезтарак онҳоро аз худ мекунем. не ки аз ҳисоби физиологию ҷисмонӣ залар дорад. барои ҳам кӯшиш мекунем, ки хай ҳам электрониро истифода баранд, ҳам чопиро, чунки чопӣ аз байн наравад. бисёр асарҳое ҳастанд, ки мисол дастрас мешаванд, не ки ба фикри ман монда мешаванд, барое ки бисёр вақте ки телефони мобилиро истифода мебаранд, асабш монда мешавад ё ки хаста мешавад. барои ҳамин хотир ҳарча истифода бурдан мумкина, не ки чопиро бештар. саломат бошед, ташаккури зиёд. ин фикри шумо буд ва гумон мекунам, ки шумо ки то ин замон китобҳои
چاپی رو مطالعه کردید افضلیت میدید به کتاب‌های چاپی و درست هم قید کردید اگر که ما نظر کنیم به سلامتی خود استفاده برنده چند جنبه‌های دیگری دارد که تاثیرگذار است. اندیشه شما بود، می‌خواستیم اندیشه بعدی را شنویم. مرحمت که اندیشه دارد. салом алейкум, банда ҳастам Нилуфар Валиева, муовини сардори шӯъбаи автоматикунонии раванди китобдории иттилоотӣ. Ман ки худ мутахассиси самти рақамикунонӣ, بله. яъне шакли электронӣ гардонидани китобҳо ҳастам. айни замон дар китобхонаи миллӣ мо китобҳое ки як нусхага ҳастанд, мисол китобҳое ҳастанд ки ба хонандагон дастрас нестанд ва ёро бурда мисол дар хонаи худ мутолиа карда наметавонанд. بله. мо худи ҳама он китобое ки вая дастрас карда наметавонад, мо дар самти ҳамон китобҳо кор карда истодаем. мо ба ҳамагон маълум аст ки бисёр озмунҳо, мисол озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, баъдан аст донандаи беҳтарин асарҳои пешвои миллат. мо айни ҳол китобҳое ки дар озмунҳо, дар ҳар ду озмун истифода мешаванд, мисол асарҳои пешвои миллат, озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, ҳаминҳоро дар шакли электронӣ овардагӣ ҳастем. Чунки хонандагоне ки аз ноҳияҳои дурдаст мисол меоянд, мо худи китобро ба вайҳо дода бурда наметавонанд. онҳо дар тариқи мисол китобҳои электрониро ба шакли озод гирифта бурда мутолиа карда дар озмунҳо тайёрӣ мебинанд. بله. айни ҳол боз озмуни шоҳномахонӣ баромонда шудааст ки мо дар самти китобҳои озмуни шоҳномахонӣ кор ва фаъолият карда истодаем ва кӯшиш мекунем ки ҳар чӣ зудтар ин китобҳоро дар шакли электронӣ баррасӣ кунем ва дастраси хонандагон гардонем. мисол замони имрӯза ки замони мо ҳама замони рақамикунонӣ аст, бояд ки мо китобҳоро рақамикунонӣ кунем, чунки китобҳои пеш ҳама фарсуда шуда рафта истодаанд ва дастраси хонандагон шуда наметавонанд. аммо маҷбур мешавем ки ҳамаи ваёро рақамикунонӣ кунем то дастраси хонандагон гардад. بله سلامت باشید. واقعا همین گونه است که مثلا ترتیب ما و شما آگاه هستیم که ترتیب روند فعالیت دسترس کردن یا که در کتابخانه همین گونه است که اگر یک نسخه کتاب باشد از همون نامگو یک نسخه باشد آن را به مطالعه کننده نمیدهند، چون که اون یک نوع کتابی نادر به حساب میاد چون که یک نسخه است و به همین واسطه شما آنها را عین زمان الکترونی میکنید و به شهروندان چگونه دسترس میکنن همین کتاب ها را؟ ما میتونیم که وایها را طریق почтаи электронӣ ё ки шабакаҳои иҷтимоӣ қати дастрас кунем. бале саломат бошед. не ки шумо боз ҳам электронӣ ба онҳо ирсол мекунед, яъне хонандаҳо ҳамин гуна иҷозат аст ки китобҳое ки шумо электронӣ мекунед паҳн шавад. бале мо ба ҳамин хотир электронӣ мекунем ки то дастраси хонанда шавад, хонанда аз вай истифода барад. мисол дар ҷомеаи имрӯза як раванди дастгирии хонандагон аз ҷониби китобхонаи миллӣ мешавад. ташаккури зиёд. паҳлӯи дигари масоил ин аст ки айни замон муаллимаи азиз гуфтанд ки дар шӯъбаи автоматикунонӣ барои чӣ китобҳо электронӣ мешаванд. марҳамат, андешаи баъдиро мешунавем. андеша ки дорад? баъда ногуфта наравам ки мо китобхонаи электронии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки мо китобхонаи электронӣ дорем ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ ҳаст ва хонандагон метавонанд ки аз ноҳияҳои дурдаст ё ки берун аз кишвар дар китобхона чӣ қадар китоб аст ва чӣ коре ки мо ҳаррӯза анҷом медиҳем дар худи китобхонаи электронӣ дастрас карда метавонанд. куҷо муроҷиат кунанд, чӣ гуна ҷустуҷӯ кунанд? марҳамат гӯед. вақте ки мо китобхонаи миллӣ вай мезанем берун аз кишвар ё ки берун аз китобхонаи миллӣ NLT Tojica.tg мезананд, дар ҳамҷа ба шакли ба қайдгирии худашонро ба қайд мегиранд, дилхоҳ вақт метавонанд ки истифода баранд, новобаста ки дар куҷо ҳастанд. бале, чун мо дар замоне гуфтем ки рақамикунонӣ қарор дорем, бояд ки ин гуна бошад фаъолияти китобхонаи мо. саломат бошед. марҳамат, боз ки гап мезанам. марҳамат, андешаи баъдӣ. ассалому алайкум бинандагони азиз, хонандагони муҳтарам. инҷо чуноне ки маълумо қайд карданд, бештар имрӯз саъю кӯшиши ҷаноби олӣ бештар дода мешавад, яъне ки фармону дастурҳое ки аз тарафи ҷаноби олӣ пешниҳод мешавад барои
тезтар, яъне ки ҷалб кардани хонандагон насли наврас ба китобу китобхонӣ. ҳамаи мо аз лаҳзаҳои пеш, аз давраҳои пеш медонем ки китоб калиди дониш ва китобхона бошад махзани илму дониш аст ва ҳамаи мо кӯшиш ба харҷ диҳем, ҳам падару модар ва ҳам хонандагони азизро ки имрӯз чӣ омӯзгорон бошад, чӣ волидайн бошад, кӯшиш намоем лаҳзаҳое ки аз дарс фориғ мемонанд фарзандонро ба китобхона, ки имрӯз китобхонаи мо яке аз китобхонаҳои бузургтарин дар Осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад, дуюмин мешавад, яъне ки мо бояд ба ин фахр кунем ва барои аъзои ин китобхона шудан ин як фахри миллати мо бояд бошад, фахри миллӣ, яъне ки дӯст доштани ватан. ҳамаи ин аз ҳамин китобу китобхонаи мо оғоз мешавад. ман ҳамчун мутахассис ки имрӯз дар бахши забонҳои хориҷӣ фаъолият карда истодаам, имрӯзҳо мебинам чӣ қадар хонандагон кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки забонҳои дигар миллат, забонҳои хориҷиро аз бар кунанд ва ҳамарӯза мо ҳар бахши рӯз мебинем ки чӣ қадар хонандагон омада мутолиа мекунанд аз китобҳои забонҳои англисӣ, ҳама гунаш забонҳое ки дар мо зиёда аз 63 000 китобҳои дигар миллатҳо дар мо вуҷуд доранд, омада мутолиа мекунанд. Ин як фахри миллӣ аст, фахри миллати тоҷик аст. ман имрӯз аз он фахр мекунам ки ҳамчун корманд, ҳамчун мутахассис дар ин китобхона фаъолият мекунам ва коре ҳам карда тавонем ки ҳамчун як хонандагони бароманди, яъне ки номбардори ватану миллат бошанд, чунки аз давраҳои қадим медонем ки китоб одамро то ба кӯлаҳои баланди инсоният мерасонад. бале воқеан ҳамин гуна аст. китоб мутолиа таваҷҷӯҳ, андеша, фикри моро ташкил медиҳад, равшан мекунад, моро ба роҳи рост ҳидоят мекунад. марамат андеша. дуруд ба тамошобинони барнома ва иштирокчиёни барнома. нахуст мехостам ба ин нукта ишора кунам ки худи чопи китоб барои башарият як дастоварди хеле муҳим арзёбӣ мешавад дар замони худ, чунки аввалин маротиба башарият донишро катбӣ аз худ мекард, дар даст мегирифт ва аз худ мекард ва дар зиндагӣ он дониши андӯхтаи худро татбиқ менамуд. вале дар асри гузашта бо омадани воситаҳои электронии ахбор монанди радио ва телевизион, аксарият фикр мекарданд ки воситаҳои катбии ахбор оҳиста оҳиста аз байн мераванд ва ҷои онҳоро радиову телевизион мегирад. аммо дар ин даврон, дар ин давра башарият шоҳиди ин шуд ки дар баробари воситаҳои муассири электронии иттилоотӣ ҳамоно китоб, маҷалла ва газета ё ҳафтаномаҳо аҳамият ва ҷойгоҳи хоси худашонро дар маърифатбахшӣ, донишандӯзии башарият доранд. нахуст дар хусуси зарфиятҳо ва ҷанбаҳои мусбати китобҳои электронӣ мехостам чанд нуктаро ишора кунам. бале гузашта аз ҳама китобҳои электронӣ, истифодаи китобҳои электронӣ хеле муносиб аст. муносиб будан ё ин ки қулай будан имрӯз барои башарият ки вақт хеле як унсури зарурӣ ба шумор меравад, бисёр муҳим мебошад. фарзи мисол ман дар чандин кишварҳои хориҷӣ будам, бештар мардум хоса ҷавонон дар воситаҳои нақлиётӣ, дар метро, дар кӯча аз китобҳои электронӣ истифода мебаранд. ҳоло масалан имрӯз дар баробари шакли электронӣ китобҳои аудиовизуалӣ ҳам ҳаст, китобҳои савтӣ ки хеле қулай аст шунидан ва дониш гирифтан. дигар ин ки вақти кор бо китобҳои электронӣ хеле қулай аст ба хотири чӣ? Кор бо матн,
اول اینکه در کتاب‌های الکترونی واسطه‌های جستاری خیلی فعال هستند. هر قسمتی هر قسمتی که برای ما لازم است جسته برای خودمان زود پیدا کرده میتوانیم. نسخه برداری الکترونی، اینچنین در بخش ترجمه الکترونی فوری اطلاعات ما در حال میتوانیم از این چیز استفاده بریم. دیگر جنبه ربط میگیرد به بخش اقتصادی. خواه ناخواه با گذشت وقت، با بلند شدن نرخ در بازار، کتاب چاپی نرخش می افزاید، ولی کتاب الکترونی را ما می توانیم با راهی مناسب از شبکه‌های اجتماعی، از سامانه‌های اینترنتی، از مغازه‌های الکترونی کتاب که در سامانه‌های اینترنتی فعال هستند با مبلغ کم و یا حتی می توان رایگان بارگیری نماییم و استفاده نماییم. و یک نکته از همه مهم در بخش استفاده کتاب‌های الکترونی که امروز جامعه جهانی را به تشویش آورده است، این کم شدن ذخیره‌های طبیعی است. چنانی که همه می‌دانند کاغذ، کتاب از چوب تیار می شود و چوب امروز درخت چوب از ذخیره های بسیار محدودی سیاره زمین به شمار می رود و در این بخش کشورهای پیشرفته جهان، سازمانهای بین المللی مخصوصا یونسکو با معارف سبز یا به زبان انگلیسی میگویند گرینینگ ادویکیشن را آوردند و کشورهای پیشرفته جهان و حتی چند کشوری پسا شوروی امروز زینه به زینه به شکل تحصیلی سبز، یعنی پورا به آموزش از روی کتاب‌های الکترونی گذاشته ایستادند. تاجیکستان هم در این بخش قدم‌های استوار گذاشته ایستاده است با قبول برنامه‌های دولتی، دستور و سفارش‌های بی‌واسطه راهبریت دولت و حکومت، چنانه که کارمندان همکارانی عزیز ما از کتابخانه ملی قید کردن، کارهای خیلی نظر است در این بخش انجام یافته ایستاده است. ولی جا دارد چند نقطه در مورد کتاب‌های چاپی هم گفته باشیم. کتاب‌های چاپی همان گونه گفتم، همان گونه‌ای که در اول ذکر کردم، هیچ وقت از بین نمی روند، چون که کیفیت و لذتی که یک خواننده از کتاب چاپی میگیرد این کاملا دیگر است و بر ضمن این کتاب‌های چاپی حفظ کننده تاریخ و تمدن، فرهنگ و گذشته است. همه معلومات، اطلاعات لازمه در مورد تاریخی دولت و ملت ما هستند. فرض مثال یگان پژوهشگر یا محقق زمانی اگر خواهد که در مورد ملت ما، دولت ما پژوهش انجام دهد، تحقیق کند، اول رو می‌آورد به کتاب‌های تاریخی ما، اول رو می‌آورد به دستخط‌های که در کتابخانه‌ها، در مأخذها حفظند، اول رو می‌آورد به نمونه‌های چاپی مطبوعات ما و این خودش نشانه همین است که کتاب چاپی همیشه اهمیت دارد، خاصه برای مردم تاجیک که با کتاب از قدیم قرین بود و کتاب را مهم و خیلی مقدس می شمرد. سلامت باشید. تشکر زیاد. واقعا اون اندیشه که شما گفتید اندیشه های سالم هستند، سازگار هستند، هم مورد کتاب های چاپی هم مورد کتاب های الکترونی.
мо бояд ки нигоҳдорондаи китобҳои чопӣ ва мутолиакунандаи китобҳои электронӣ бошем. Чуноне ки шумо зикр кардед, бартариҳои китобҳои электронӣ дастрасии осон метавонад дар телефон гузарад, дар планшет гузарад ё дар компютерҳо гузаронем ё дар почтаҳои электронӣ гузаронем. Китобҳои электронӣ гуфтем ки сабук ва қулай ҳастанд. Лозим нест китобҳои вазнини зиёдро мо бардошта гардем. Китобҳои электронӣ ҷустуҷӯи зуд, чуноне ки шумо зикр кардед, ҳар куҷои китобро ки агар ки мо хоҳем дар як муддат ҷустуҷӯ мекунем ва он саҳифа барои мо кушода мешавад. Ва поёнтари ин ишораи шумо буд ки нисбатан дастрастар, ҷои ройгон ба мо дастрас мешавад, ҷое бо нархи арзонтар. Акнун бартариҳои китобҳои чопӣ ин аст ки вақте ки мо китобҳои чопиро ба даст мегирем, эҳсос мекунем, ламс мекунем, саҳифаҳоро мегардонем, бӯи китоб ба машоми мо мерасад. китобҳои чопӣ манфиаташон он аст ки бениёз ба барқ дар ҳар куҷое ки мо бошем метавонем ки китобро гирем мутолиа кунем. китобҳои чопӣ чуноне ки муаллима гуфтанд камтар зарар ба чашм мерасад ва ниҳоят китобҳои чопӣ чуноне ки муҳтарам Ҳусейн Маҳмудзода гуфтанд ҳифзкунандаи таърихи мо ҳастанд. ҳар нафаре ки мехоҳад ки мавриди таърихи миллати тоҷик бигӯяд, аввал шурӯъ мекунад ҷустуҷӯро, паҷӯҳишро аз дастхатҳо. пас ҳамин хотир фикр мекунам ки мо ҳам китобҳои чопиро нигоҳ дорем, ҳам китобҳои электрониро аз мадди назар дур накунем. ва фикр мекунам ки имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ниҳодҳои масъул аз ҷумла ниҳоди пурқудрати мо Китобхонаи Миллии Тоҷикистон, фикр мекунам ки дар ду самт фаъолияти назаррас доранд. Акнун мехоҳам ки дар ин ҷо Наврасон дар барнома иштирок доранд. Наврасон сухан бигӯянд. андешаҳои шуморо мехоҳем шунавем ки ҳамаи ин суханҳо, ҳамаи ин фаъолиятҳо барои насли оянда аст, барои насли имрӯз аст, хоса барои шумо аст. имрӯз таваҷҷӯҳи шумо чӣ гуна аст? Кадом намуди китобҳоро шумо мутолиа мекунед? бори охир кадом китобро хондед? худи китоб ба шумо чӣ медиҳад? Марҳамат. ба мо китоб дониш медиҳад. Ман китобҳои чопиро дӯст медорам. Бале. Ва яъне китоби электронӣ ҳам хуб аст, қулай аст. Яъне мо агар ба ягон ҷо рафтанӣ шудем, китобҳои бори вазбинро набардошта, ба китобҳои электронӣ истифода барем. Бале. шумо кадом китобҳоро дар даст гирифта хондед? Китобҳои забон, таърих, китобҳои фанӣ? фания. китоби бадеӣ то имрӯз хондаед шумо? Бале. кадом китобҳо? китобҳои халқи тоҷик, китобҳои афсона, китобҳои афсона, бале. китобҳои шеър. китоби электронӣ мутолиа карда будед? Бале, бале. китоби чӣ буд? Кадом Садриддин Айнӣ. китоб? Устод Садриддин Айнӣ кадом асарашонро мутолиа кардед электронӣ? Мактаби кӯҳна. мактаби кӯҳнаи устод Садриддин Айнӣ. Бале. андешаи баъдӣ. Марҳамат. Саломат бошед. Ташаккур зиёд. Марҳамат. من وایلوه یاسمن خواننده صنفی 5 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و رقم 35 به نام یوسف رستنبه. من میخوام کمتر معلومات درباره کتاب دهم. марҳамат. من خیلی بسیار کتاب‌های بدیهی خواندم. در کتاب‌های بدیهی بسیار چیزها بوده. من یکم کتابخانه ملی رفته بودم. در آنجا یکم مثل خودت باش خواندم. бале. بعد باز رفتم و ملخک و غیره چیزها رو آموختم و بسیارتر شعرها را خواندم و من به دیگر محفل‌ها هم میروم. саломат бошед. марҳамат. боз ки гап мезанад. китоб чӣ аст? ба шумо чӣ медиҳад китоб? کتاب الکترونی با ما تز یاد می‌دهد. کتاب چوبی خیلی هم یاد می‌دهد. هر دوشون یکن. барои таҳсили шумо вақте ки шумо дар мактаб мехонед, барои шумо зиёдтар кадом намуди китоб қулай аст, дастрас аст? کتاب بدیهی. китоби бадеӣ. китоби бадеӣ дар шакли чопӣ бошад ё электронӣ? چوبی. чопӣ. дар китобхонаи мактабатон китобҳои бадеӣ зиёд ҳастанд? بله. истифода мекунед? بله. саломат бошед. марҳамат. ки андеша дорад боз?
من назарخудоева Сумая хонандаи синфи 4Б муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 35 ба номи Юсуфбеков Рустамбек мебошам. Ман чунин гуфтаниям ки мо бисёртар китоби чопиро мехонем. Агар мо ягон чизҳоро нафаҳмем, боз аз китоби электронӣ зада меёбем. мо бояд бисёртар китоби бадеиро хонем. Яъне мо агар китоби чопиро хонем, ӯшамон парешон намешавад. Агар мо китоби электронӣ масалан дар телефон ё планшет занем, ҳушамонро парешон мекунад, чашмонамон хира мешавад, сарамон дард мекунад ва асабонӣ мешавем. яъне шумо бартариро ба китобҳои чопӣ медиҳед. шумо китоби чопиро дӯст медоред? Бале. бале, саломат бошед. ифтихор мекунем ки чунин як китобхон дорем мо. бинандагони азиз, ҳозирини арҷуманд, шумо барномаи биёед бигӯемро тариқи телевизиони Баҳористон тамошо карда истодед ва мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо таваҷҷӯҳи насли наврасу ҷавон ба китобҳои электрониву чопӣ мебошад. боз ҳам мехостам аз ҳозирин пурсам ки ба андешаи шумо метавонад китобҳои электронӣ китобҳои чопиро иваз кунад? ба фикри шахсии ман иваз намекунад, чунки китобҳое ки фарсуда шудаанд, мо вайро дар сифати хуб электронӣ карда аз сари нав чоп карданаш мумкин аст ва дастраси хонанда шуданаш мумкин. ҷои китобҳои чопӣ ҷои махсус аст, ҷои худашро дорад, китобҳои электронӣ ҷои худро. зиёдтар аз шӯъбае ки шумо фаъолият мекунед, мехостем муаллима фаҳмида бошем ки умуман мутолиакунандагон, хонандагон кадом китобҳоро муроҷиат мекунанд ба шумо ки электронӣ дастрас кунед? дар китобхонаи миллӣ хонандагон бисёранд, беҳад бисёр мебояд. Ҳам китобҳои электронӣ, ҳам бадеҳӣ, ҳам дарсӣ, ҳам соҳавӣ, ҳама намуд китобҳоро дархост мекунанд. Ба хотире ки мо айни ҳол дар вай озмун қарор дорем, озмунҳо қарор дорем, дар гузаронидани озмунҳо қарор дорем, бисёртар китобҳои озмунҳоро даст. Мисол озмуни ҷумҳуриявӣ, фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ва донандаи беҳтарин асарҳои пешвои миллат. бисёртар амин китобҳо дархост мешаванд ба мо. шумо китобҳоро дар чанд шакл электронӣ мекунед? ба шакли электронӣ гардонидани китобҳоро аввал сканер карда, баъдан онро коркард мекунему дар шакли PDF дастраси хонандагон мегардонем. бале, саломат бошед. марҳамат. мехостем боз ҳам бо Ҳусейн Маҳмудзода суҳбат кунем ки дар маркази таҳия нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ дар баробари оне ки имрӯз ин ниҳод ба хонандагони ҷумҳурии Тоҷикистон китобҳои дарсиро таъмин мекунад, фикр мекунам ки боз чопи маводҳои дигарро низ ба ӯҳда дорад, аз ҷумла китобҳои бадеӣ. ташаккури зиёд. воқеан вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин маркази таҳия нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ, илмию методии вазорат бо дарки ин масъала ки ниёз ба китобҳои электронӣ воқеан дар ҷомеа афзуда аст, қадамҳои устувори, қадамҳои муҳимми бардоштааст дар ин замина. фарзи мисол, тамоми нусхаҳои электронӣ, тамоми китобҳои дарсие ки дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ аз рӯи онҳо омӯзиш дода мешавад, имрӯз дар сомонаи расмии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дастраси хонандагон ва омӯзгорон ҳастанд. ин махсусан ба хотири бартараф кардани норасоии китобҳои дарсӣ ба роҳ монда шудааст, ба хотири ин ки нафароне ки имконияти дастрасӣ доранд аз навоҳии дурдаст аз раванди таълим қафо намонанд ва гузашта аз ин вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо маркази таҳия ва нашри китобҳои дарсӣ як кори хеле муҳимми дигарро дар бахши
واسطه‌های مؤثر الکترونی را به کتاب‌های درسی وارد کردن به راه مانده است. این به مانند جای دادن QR کدهای مخصوص در کتاب‌های درسی وابسته به موضوعها. کتاب‌های درسی نسل نوی که امروز از روی مناسبت با صلاحیت تهیه و نشر شده‌اند QR کدها را فرا گرفتند و خوانندگان می‌توانند در برابر خواندن موضوع، گرفتن دانش، به خاطر باز هم وسیع نمودن دایره تفکر و فهمش خود با استفاده از واسطه الکترونی خود از تلفن‌های موبیل یا پلنشیت‌ها با QR کدها وارد شود و وابسته به موضوع درس‌های اینتراکتیوی را بیاموزد، ویدیوهای مخصوص را تماشا کند و عکس‌های جالب را ببیند که این واسطه‌های علاوگی به درس محسوب می‌یابند. بله، سلامت باشید. تشکر زیاد. اگر که مثلا حتی کتاب‌های درسی ما امروز الکترونی شده باشند، فکر میکنم که این به منفعت کار است، چون که شما با دلیل ها گفتید که برای چی در کار است کتاب‌های الکترونی که مثلا وزارت مالی و علم جمهوری ترکستان تهیه و نشر میکند اندیشه ها باشد. مرحمت. سلامت باشید. به تشکر همه زیاد. فرزندانمون، به همه تمام کل تاجیکستان گفتنی هستم که از کتابخانه ملی آمده کتاب‌ها رو بهره‌ور شده، از تمام هستی ملت و فرهنگ ملت بهره‌بردار شوند و الکی آزمون شاهنامه خوانی که در تمام گوشه و کنار تاجیکستان عزیز ما دور دویمش برگزار گشته شده است. ما مینداری را میرسانیم که به تمام کل مردم تاجیک، به همه کل عائله تحفه نمود، چون که فرزندان ما از خواندن و از فرهنگ ملی دور نشوند و بیدار شدن فرهنگ ملی رو به ما ادامه دهند. سلامت باشید. تشکر زیاد. واقعا هم آزمون‌های جمهوریوی که امروز هست ما را وادار میکند که هم استفاده برنده کتاب‌های الکترونی هم چاپی باشیم، مهم برای ما دسترس شود و میخواستیم اکنون که موضوع ما توجه نسل نورس و جوان با کتاب‌های الکترونی و چاپی بود. اکنون اندک گیره ها رو کشیدیم، منفعت ها رو گفتیم، اهمیت ها رو گفتیم. اکنون میخواستیم سر موضوع به واسطه پاسخ معین گفته باشیم که توجه نسل نورس و جوانی ما به کتاب های چاپی است یا الکترونی. مرحبا. خود این زمان خوانندگانی هم چاپی ماده بسیار هست، هم الکترونی. خوانندگان آمده از چاپی استفاده میبرند، در کتابخانه ملی مطالعه میکنند، بخچان میگیرند، برای خواندن در دیگر جا از کتابخانه ملی استفاده میبرند. این حال هر دو برابر هم گویم میشود. بله، سلامت باشید. برای مطالعه میان کتابخانه، می نشینند در تالارهای بر هوای کتابخانه، مطالعه میکنند و برای به خانه بردن از الکترونی، از کتاب‌های الکترونی استفاده سلامت باشید. مرحبا. من به این اندیشه ام که محض طلبات به کتاب‌های الکترونی، نیاز به کتاب‌های الکترونی زیاد بودن سبب شده است که امروز وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و در عموم دولت و حکومت اقدامی رقمی کنانی اطلاعات را در تاجیکستان به راه مانده است و خواهید نخواهید ما از این پروسس یا از همین پروگرسی اطلاعاتی تکنیکی که در تمام جهان میگذرد خودمان دور گرفته نمیتوانیم. ما با این روند همراه هستیم و دیر یا زود ما خیلی 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 زیاد با کتاب‌های الکترونی رو میاریم و امروز این روند احساس می شود. شاید در مکتب بچگان از سبب اینکه استفاده تلفن‌های موبیلی در مؤسسه‌های تعلیمی منع است، بسیار مورد استفاده قرار نمی‌دهند، اما در میان دانشجویان، پژوهشگران کتاب‌های الکترونی خیلی
وسیع استفاده می شود. بله. و یک مسئله دیگر، مسئله بسیار مهم این است که چون در استودیوی ما خوانندگان مکتب هستند، این مسئولیت اخلاقی از استفاده واسطه های الکترونی است. من فکر میکنم که خوف و خطر این که والدین یا اینکه مسئولین استفاده کتاب های درسی را توسط واسطه های الکترونی برای خوانندگان یک کمی محدود می سازند، محض همین نکته است. و من از خوانندگان چون در شاهدی ما حضور دارند خواهش میکنم که با این مسئله هم فکر کنند که ببینید تلفن موبیلی یا اینکه پلانشت یا اینکه کامپیوتر خیلی منفعت آور است. بله. که به ما دانش میدهد. گذشته از این ما دیگر فرض مثال امکانیت داریم که کتاب را با خود حمل کرده به مکتب نبریم. بله. از تلفن خود به فایده، به منفعت استفاده کنیم. بله. و این امکانیت ها را زینه به زینه دولت و ملت ما عملی کرده ایستادند. من فکر میکنم که یک جایی کمی ترس قرار دارد، ولی من این احساس میکنم که هم دولت هم پدر و مادر خواه ناخواه راه حل این مسئله را میابند و ما مسئول هستیم که راه حل این مسئله را بیابیم. و چون کودکان ما از دانش‌های اطلاعاتی دور نباشند، از استفاده واسطه‌های اطلاعاتی عقب مانده نباشند، چون عصر ما زمانی هوش مصنوعی است، زمانی اطلاعات رقمی است. بله. تشکر سلامت زیاد. باشید. تشکر زیاد. به اندیشه شما راضی هستم که واقعا هم فرهنگ استفاده تلفن میگین، انا گفته های شما به معنای فرهنگ میدراید. باید که نسل آینده ما، نسل نورس ما استفاده برن تلفن موبیل را، استفاده برن واسطه های تکنیکی را با کدام مقصد منفعت آور این است که ما از کتاب، از تلفن و پلانشت، کامپیوتر، واسطه های تکنیکی چی استفاده میکنیم و برای چی استفاده میکنیم. من اندیشه داره شما؟ من اینجا اندیشه خصوصی خود را گفتنی هستم که اصلا استفاده درستی ما گفتیم که تلفن های موبیلی یا اینکه کتاب های الکترونی اصلا از اویله آغاز میگردد، چون که در اویله که تلفن را یعنی که کتاب ها یا اینکه کامپیوتر را باشد به طرز درست منفعت اگر استفاده برند، البته همون جمعیتی که یعنی که همون اویله که در آنجا فرزند به وایه میرسد البته عبرت میگیرد. فرزند این یعنی یک کاغذ سفید است. وقتی که ما در آن چیزی می نویسیم همون در آینده با ما داده می شود. و اصلا من در اینجا بیشتر توجهی والدین رو بیشتر می خواهم به همین روانه سازند که وقتی که در اویله سر یک دسترخوان میشینین اصلا بیشتری اویله از همین استفاده میکنند که حتما یعنی که سخنی گفتن ندارن. پیش یک صحبت بود، تفتیشی روزنامه بود، یعنی که خواندنی روزنامه بود، مجله بود، خواندن کتاب‌های بدیعی بود. اصلا حاضر فقط والدین به استفاده تلفن مشغول است. بله. وقتی که بچه از این چیز رو که می‌بیند البته همون رو به خود میگیرد. چخیلی که گفتیم این ورقی تازه است و چیزی که نوشتیم همون به ما داده می شود. برای همین کوشش کنیم که همون منفعتی تلفن رو از یعنی که فایدهش رو بیشتر به بچه‌مون یعنی که فرزندانمون داده توانیم و نسل نورس نیست این رو باید که به خود یک چیزی اساسی گیرد، یعنی که فهمد که ما امروز چی به کدام قله ها رسیده ایستاده ایم، یعنی که ما باید با دیگر دولت های بزرگ ابرقدرت برابر شدن. پس یعنی که ما باید که همون چیزی رو که طلب می شود همون رو برای خود گیریم. سلامت باشید. تشکر زیاد. واقعا هم همین گونه است. موضوعی که شما اینجا در میان گذاشتید استفاده درست تلفن های موبیلی، مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، این موضوعی بودن که الان فکر میکنم طریق برنامه ما در نشرهای پیشین تحلیل هم شدن تا جایی و باز هم تحلیل میخوان. این موضوع دامنه دار هستند، این موضوع پیوسته باید باشند، این موضوع دائما میان پدر و مادران محترم ما باشند، پیوسته میان نسل نورس
نفس ما باشند. و در زمانی که گفتیم که رقمی کنانی میگوییم، حکومت جمهوری تاجیکستان میخواهد و رقمی کنانی کرده ایستاده است دولت را، ملت را، حکومت را، منظور این ساحه ها را، فعالیت این ساحه ها رو ما باید ما نیز برکنار نباشیم. و در اینجا اندیشه دیگری من این است که استفاده کردن کتاب های چاپی و کتاب های الکترونی فکر میکنم که بازم به سین و سال است که در آغاز گفتیم. آنهایی که نسبتا سین و سالشون به جای رسیده است و مثلا نسبتا نسل کلان سال حساب میشوند، کوشش میکنند که از کتاب های چاپی استفاده کنند. اکنون که نسل امروزی ما در زمان مثلا به وایه رسیده ایستادند که هوش مصنوعی گفتیم، ذهن صنعی میگیم، تکنیک میگیم، تکنولوژی میگیم، باید اینا مطابق شوند به این واسطه ها، این وسیله ها، چون که دولت، حکومت، پیشروی ملت ها، پیشروی دولت ها اکنون با رشد چون این معلمای عزیز سخنان را گفتن اویدی فرزند و کتابخوانی، من به همه کلی فرزندان تاجیک، به همه مردم شریف تاجیکستان گفتنی هستم که بیاید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. در عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل عالم خار گردد. بله. همه فرزندان ما باید هم از کتاب چاپی هم از کتاب الکترونی استفاده برده به بهره نمانند. سلامت باشید. تشکر زیاد. در ادامه سخنهای شما میگویم که بزرگ گفته که ساعت ناموختی ماه عقب ماندی، ماه ناموختی یک سال عقب ماندی، یک سال ناموختی یک عصر عقب ماندی، یک عصر که ناموختی از دنیا عقب ماندی. با مقصد آموختنهای بعدی، چنانکه که معلمه گفتن نسل امروزی ما عموما تمام جوانان، نورسان، مطالعه کنندگان در هر شکلی که میخوان دولت حکومت مهیا کرده است، هم شکل چاپی هم شکل الکترونی، وابسته به طبع و ذوق کتاب گیرن، کتاب خوانن، کتاب دوست باشن. برای اشتراکتان تشکر میگوییم و بینندگان عزیز در صحبت امروزه ما، در بحث امروزه ما، در کشادن مسائل امروزه ما اشتراک کردند. با حضور مبارکشان حسین محمودزاده، سرمتخصص مرکز تهیه نشر و معاملات کتاب‌های درسی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، همزمان مغفرت قهار و کارمند کتابخانه ملی، نیلوفر ولی و معاون سردار شعبه اتوماتیک کنونی روند کتابداری اطلاعاتی کتابخانه ملی تاجیکستان و توی نورعلی و کارمند مرکز جمهوری مؤسسه تحصیلات ایلاوگی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و خوانندگان فعال از مؤسسه تعلیمی. بار دیگر یکایک شما را خوش آمدید میگیم. تشکر که اومدید. بینندگان عزیز، در بحث امروز در تحلیل، بینندگان عزیز، امروز ما در برنامه تحلیل داشتیم، بحث داشتیم، صحبت داشتیم، اندیشه داشتیم و پیشنهاد داشتیم. عموما در مجموع تحلیل برنامه پیشنهادی موضوع امروز از جانب ما صورت گرفت، قضاوت از جانب شماست. خیر، تنصیحت خان آباد باشید.